Tamuna yana na kentampo penso no. Omo free Mali e baa no be settle e o kentampo. Di uhwe kentampo na e wanga kasa e kire se e betara kemepo. E kire se ye kotwa mu se start am no na mu no mu harvesting. Yamakwaba eba KB Logistics. Juma ye di pa ne se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che se enneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie ba bibiara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De ye frɛ no door to door ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dwumadi a ye die ba ko pa no na che se ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nneoma eba ntem ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se ye de fa 7 to 10 days. And I feel so say fa insuo so 28 days to 30 days. Na ababe drew pot ama ye every honum so e de abrel. Ye wo warehouse kese e wo China Guangzhou a nyoma dodo biara pese wo krade ba no ye beji e de ababe gu ama na afi ye di free wo ababe drew omami ho e de ama wo asumdue mu a unya ha obia na asem da sese KB Logistics e de ama Ghana edwadifo wo na wo ta akọ China kofa nyoma ba ne se e bia we ni wo first time awoko anase empo no ta akọ no mo nenso ko bia wani ye ontanta KB Logistics say wo frɛ ni yi nkutahudie anasa woni yen kasa ye fawo e de wakɔ company na nkasa apartment a ya gi no Guangzhou honom amadwadifo place a convenience efie no wo nipa dodo a efa ne senti no e first come first serve basis sɛ wo fra ye bebuku room e de amount na afi ya maka aba be fa wo airport na afi sɛ wo pese okodi dwa because of language barrier nti ye wo de obeka ho no bɛkɔ na China kasa no wono abɛka akyerɛkyerɛ mu amount sɛ de be ya obeti ase na wankwa nkɔbɔka na asɛm de ba ko bio no so sɛ oba KB Logistica ye free no e wo from papa wo de compare omo a wo mudi bi bana bo say ye de no wo from especially with your services a ye surrender aka ho no bo say ye cheap it may show bo ahye unkran say KB Logistics fa onioma fa ho na unnu ho da sɛ o pɛ ne ye di nkɔmɔ a ye numbers anegu tele no so no wobetumi afa na wo ne ye di nkɔmɔ KB Logistics ne ye wo hia no ɛno ne ye bɛ ya ama wo direction to say mensia kotokofie na mewo hwɛ bus simechi a kotokofo bus the Porcupine Warriors kuma apem beba mo bus ana mtina kira me ba bedi ehun komo na yedi eye asante komo yedi aka komo na ahensem kunwasem amamre ne amane yedi hun komo medi ni ko free kame ho ne yeni amamre ne amane hun komo ewo mensia kotokofie minia abijaba Abegomete David Biaboko by a member of course, a money of course. I would think say, now, no friend Adam I have come with a young chair account. Now, if we Adam, I have an Oshuba, but of the friend Kentampo, the center of Ghana. Was it? Center of Ghana. From Ghana, you know. Papa, we were here about the power. I have a blue. I guess we go now there. Breaking tampon Kwabe, the center of Ghana. Yeah, they tried the center of Ghana. Say, I'm fancy. Tam Titino or Titinoco, Abacosemo. I trust Omuye winning in a Prophet Asante history. I can tampon a very center of Ashanti region. We share no history. The informer Yahoo history is interested. Tamuna yana na kentampo penso no. Omo free Mali e baa no be settle e o kentampo. Di uhwe kentampo na e wanga kasa e kire se e betara kemepo. E kire se ye kotwa mu se start am no na mu no mu harvesting. Na no mu dua o mu dua. Ti se o mu dua na edu na omo kwa kotwa omo dondo na ekọ ti omo kwa na hene na odo ma chi startam no the friend no ohene Isaka the first that's the funny number the first the friend Isaka Ibrahim ti startam so omo kwa abrafo no edian mu na omo bodondo na omo bojine so e betara kemipo ti omo kọ na omo koduru a omo twa mu no bia na yɛde nya kentampo din na yɛfrɛ no kentampo
Okay. Na Kintampo, we are born to so for the business sampa. Kwanza Kintampo awoka suma sunyane techimani. It's your food be able to go to Wangarafu. What connection that is? Your connection is the emotion. Once a Tamuna Yana Numba, that's Mali and Tamuna Mali Empire, and ya money could be for Yana Nanum Bimu Efa Muram, every PMO Ghana. Don't make PMO Ghana, and I must say, so my bedroom can tampa. I'm not to me that na Kwanza Hene. Down Kwanza Hene, the first Kwanza Hene no. Emma Nabafu. Aha, first one. But remember when you see ya, said the cameraman ombre. Satam now, I am for Mali Empire for buy and another buy. Oversphere, Omcast, baby, Eddie or Moti Atu. Tomo, Omubenya baby, we now if you almost say, Omupeso, Omunyo Quia. Omupeso Munyo Quia. One man, Kwanza Hene, Emma woman, assassin. Na Satam, so you were Portuguese. Oh, Saba. The Portuguese for no, Nayana, a sign. As I say, we call Akapsa. When you say, I won't be Nancy, I hear him and find him. Okay, actually say, Ashanti region for MI, a medal, a sumbo. I profess Ashanti medal. Profess Ashanti medal. I actually say, Yananam ever sum Ashanti for a sum, Franza. Yada Sukra Eden, Esmo, Yada Susho Mass. To be Piani, no, sir, Franza Henny, a friend, and Anna. So, baby, I'll be a say, or Trump Kaba. That is why I always say, Kintampo be a banis to 9 4 Omobabe support to Omopapa. Or young fans say, Papa, K.R. and Hansa. Young Tutuna Sapra, so Frey and a Jew, a real and brew. I say, you didn't do it. I say, about some mood. Says, here, can I watch there? Let me, my break a crack, he be black. My idea will be shown ready. And I said, they perform social media so. And I get up on a present check and always look for your check. The crowd, and Chibia, Yana, the whole I only have a cameras. Walking down about the one cheaper. Brother Henny, every man is so Chibia. Very no, the mood. I man says, we are representing Brother Henny working out. Every year, I don't say, I say, Brother Henny entering Cobia, obeying in Pabama, no idea. Now, the embassy can so your work. Maybe to say, Kintampo Waterfalls. So, what you Kintampo Waterfalls. Kintampo Waterfalls, the Mentro, yeah. And I'm the Swa, dear, and the man tried the Send a yans. Nay, month for me, Sabina Coy, so I'm not doing a higher. Tomoko, Tomukwa, about Cassius to accommodate. The Omunam Buono, baby, a poor, a one or more baby, or many of you are. Tomukwan about put tea, the debit say, I say, Monsieur the debit, a Buono mention baby. No, say, my entry bank boy, I've been a swine. Bakudi Baba Abdai. Na Baba Bakosu di Baba Idris. Omunina ya fancy omunina ko crutch. Nensea na bakonso na wo tiase. On de ukọ no wo kra wo timi ufoni ni we e kire o friend Baba.
abaka bi on dey now say na on free Who you di best? adi be ya fa say 3 years 3 years here. ono na uko no ha wati ma o concrete ti omo kwa na uko hu ti omo hu se no say so be say adahana le di abro ti e ba na sa no ba hin fi e be bo hene amane na hene nso ma omo di ma juru sa ta mo ti se omo be bo se tontura ama obi apia Baba dawuru ama obi apia eya omo di dondo na bo na sa ta mo di na omo di dondo to omo go dondo e ma obi a e be hia e awa yi na omo ka se ye nua no mo do omo ko anajo ha no omo ko nya omo ko mo nso di mo ma yanko na yanko yeso yanko ye de yanko hwe to omo ko hwe no na omo se se na so we tie ide so no e wo spiritual background ti muma yan ye saraha bi ma se woni saraha se muma yan bo afode e man suo no ti wono ma na muma de konfo no e ye nan kuma de ti wo ye nan kuma de Satan konfo no be kai ni. e frɛ no baba shehu ti sa konfo no ye nan kuma de kam chi ya na o ka se suo nsi o pe Ojo ye kokoko. ko enye se ofiri. Ti omu sra nsuo no se omu nya ti nsuo no ma omu 3 weeks so omu ko ye de omu ko dwene ho konfo no na esie o sasa no so konfo na esie o se omu ma omu 3 weeks so omu ko ye de omu ko dwene ho se na be ya o metima be nsuo na ma bra ma nsuo na ye de atre na nsuo no enam ho se mfa se enam bo ase ti na omu ka se water fall what the brony be hu ya no ka say hey water fall what the water fall na Ana mo dia to di kitambo na force. so kwa sisi a kwa omo san omo obu kwa omo aye a uko ohin fi ho a omo obu kwa no aye wa read na ya san obu bi a friend Visitors book. You are called the sign. JJ Lawrence, the sign, the signature before radio. President, ex-president Ghana, Omar Ponina. Send the Pocronia Buffania Mafia Wadia. I say, we'll sign each other. Your mama, currently your mama, crowd by and say, I'll be campaign of the I share. Nsuo a woka ho ase. Nsuo no ade empathy ene ye mam. Ade ye papa na ye mam wa buku. Ye nsuo no die ene boy yo bai. Nsuo no free yana nanam titi. Se bibi yew. Ana se wonya problem ke sie bia ojo odo jibia bia jibia o de ko fagala ko. Ana se poto na sensuo no kakra. Na kan hiya asem obusuo no na fa brafi o de ba fia man mo obi anya de o de fa so no dai wa we mu sati Ene se ebo ya ho ba de ene na ye ti se o ase kitambo ta force o fani patre o fata ko o fansia ebo gu dia ku to so ibu mo wu se ebo ya ho ba de ade ti mo na ma ba ma na dia ko fa sa asese you run man on say sio e wo di echi Kitambo water force na wo se wo ye ba na wo bu sa won gari sio ene se so bi echi wa that day no so omo akọ sa water force na omo se omo ba ko a sa da no wonya nti omo so anka no di ko wura so ni wa o jare nti so no so wura ele bof sa da no na sa we ni nti na ma sa nko fo na ko water force so o so ta ba dia du bo mo a bi right I'm a president kwa ko no me ko jene se ko ele mo mo tu e wa no go se bere
Sunday PA as say pa when we are to 24/7 ah you have the tourism for I don't know ma be ji hono ma kro hono ma kama ya ti e ko dwa na e ba na san so mo ko ye na mambre e ma ya ne de ye hwe Kintampo abewura nkranza ani iru akotoko hele amayo kufa esa se Kintampo so babo nkranza na nkranza ya babo Kintampo na Asante amayo kufa le afiti Yura Isaka one bo kwan to ande to so the picture bia medal bia me kan wa se Move Ashanti medal eno no ye tamwa okuwa Kachi Okuwa back in Kintampo for the first time in the history of Ghana. Back in Kintampo now, what this time down. I bet you up to date. That's all. Sen Camera more Pankra. Your festival here. I think here the whole Ghana was Ghana for you now. Oh, more Cote d'Ivoire, Mali, Burkina. You know, I bet you more. Sangabelo mambo ya kanyasi na jimu namba na this year the money yenye 25 yani ye bebe bi ye ginam sa belaba na mumra ube siesie chire kama na enso na be for the rich history of Kintampo se mumra na mumbe sia ngala amani ni amani no mun sene ya kosu kama na uba Kintampo na ya wa tribes ahudu obo fifiri no na be kabomu ya fomu Kintampo no nya wangara ku ya fanse nya wangara fon kwa na ti ubenya dokomba fo ho ubenya sisala fo ho ubenya kasana fo ho ubenya guruma ubenya sisala Obenya sisala fo ho frafra dagati traps beye ahudu beye 20 to 30 tries na be kabu mo including foreigners I feel other countries eba wow ne hwe Musasi eti amoka se Kintampo ni Nkranza Musasi sopa ene bom dia bia so ye Musasi so ye Musasi che obia asase ne dia me kasa Musasi wo dia ndu a edi enti ma mo kasa ye Musasi che obia ye kasa asase dia chima kwa mfano What do I do to have a class at Tachman? Asa woka na ma adwunu na adwunu che all say Tachman Omunya Tachman Africa Kintampo say Kintampo na develop Tachman ko papa bia ya frɛ no Nana Tichi Nana say Africa wala kwatina Tachman to kwatina Tachman na ntakwa esiye omune bichite ntakwa siye woni bichite na odwa ko tuwa Nkranza da tam Nkranza to ko tuwa na Nkranza hene ade dom e man say omun ko support no don timi nko enji wanchi embeka Tachman to ko ya no ko ya no antimi anyale wantimi an weni wanchi no ewi ne eku kwafona Nkranza hene de ye de ma o e ba ne san no muka se ye chiriman na be na kwafon so e de o mo de e ka ho a e techi e man eti ma sa se ne fi ko kan e fa ne epima kasa uba Kintampo a ye wo kro bi a ye frɛ no Ampuma Enkwanta ono na Kintampo South Jima if Jima bebeka sa Ampuma Enkwanta na ye Kintampo na wo ko bi preside nso a ye wo kro bi a ye frɛ no Ben ekuru ono so Ben ko frewa na wo no
pink carpet benku yɛmfa sɛ bridge bi na ɛwɔ pɛ no onye aduru bridge na no a yɛwɔ village ne barrier ɔnom na yɛ barrier between Kintampo ne saa pɛ no na woba mu kwan no so a yɛwɔ kuro bi a yɛfrɛ no Yabraso ɔnom so na yɛ between Kintampo to Bamboy ɔnom so na yɛ ɔmo hyɛ na wofa pran kwan so a yɛwɔ kuro bi a yɛfrɛ no Abase wati omo di pɛ Abase ɔnom so na yɛ between Kintampo ne pran ɔmo so hyɛ Abusafo minya meni bon na komo no na de bre ma me kwa menya nka na tiase no wa kyerɛkyerɛ mia but ade ba ku bi ho ma ɛkyerɛ ma adwen pa pese mbusa no na ma hwɛ minya ase Kintampo fo mo pɛntɛm atoto e beti mu di a kukum ane anya tu a jan sekan ane obi nyi obi aso Peter Gani bi ye tuku obi ode bibia e to mo bibia e to adenti e na ma ne ba se Manenka educating you for small about that. Oh, say I'm fancy. Oh, now when we are say Michelle was, and I say Michelle was here. Now my own say the beer. Oh, yummy idea. The beer. Oh, yummy idea. Mempa. One day, you will be before. Now my idea. Wa benu na ka se de mapam opo ene ko fa sa tapana omo ka se mofo ese Kintampo na mo ka se na wo hwai fanyina ma ono ni afọ na we ni afọ no ye mitra ne she ti eba ne sa no omoye omokoye nkrata omokoye nkrata omudi fanyina ma na ye neutral between mu and then they assemble quarter weekend omuso asema wo court dey yentutu aso na contempt anche na afi yentisi yedi see mo Kintampo ne kwasa court dey enanche say na mo akufa no mutimi ko ho omutimi ba no mo na meta money court omo call for omo so fakrata e just say if it's single document they couldn't but they claim that the land are yes which is not true. Kwanza provided yes provided yes no if somebody told you that you have that person lie, it's a big liar. So that one they left it so that court will decide who owns the land. Alright. Abusha mamina ase na mini say afashion no wangara for afashion siesie machi na mene mbo se ba na achiya mu so mamina afashion ba ko so achiya mu se achiya duru ka yamfa ka 10 days ma ya wi achiya na yawo amambra bia wa mara fo ye ebe na ma ya nkete afo apata bi na omo display and also say duru satam na ma and also a big history assembly tete ase kokoko eni di kra mount so we right eni di mount so we na so wa kan die ye ni ebutu ho ya so eda ho ya fu die ya wi aso dada na era wa se ye di komo ache na nde ye hia menim se wo futuo bi ana komo bi apeso kan suma ba ko na ye fensi me da futuo a me dem obi bia na waba mahia anfi ha e kire se bia enhwe ne ho
kɔ baabi a yɛaba yi nyɛ baabi a yɛde bɛdidi agorɔ ɛyɛ no biom na yɛde baa ha yɛbɔ mpaeɛ sɛ nyame ma Bransahene ɛnya ne tumi no a na wakae yɛwura Fanyinama sɛ Fanyinama nso na aboa no yɛde ne dɔm abɛsapɔto no sɛnea ɛbɛyɛ a ɔntɛne n'akyi ɛmfa mma Fanyinama akonnwa ɔno deɛ da no yɛ ɔmode ne ba bɛsi so koraa ɔkae wɔ sɛ Fanyinama akonnwa no deɛ ɔmfa ndi abusafo kwatiti bia wi aboboa no na menim sɛ nkɔmmɔ no yɛtwa so deɛ nanso ne kɛseɛ ɛna ɛwɔ akyi a yɛde bɛma yɛ ahwɛfoɔ ɛwɔ pɔkɔ ati so medi ɛne Kofi Afriye mene ana woka biribi mpakyɛw me so meyɛ journalist okay school okay very well we deɛ ɛsuo ne ɛsuo na ɛbɔ ati yɛhyia ne deɛ afɛ kora ne yɛbɛbɔ nkɔmmɔ akɛseɛ nti me nua wɔ ha ɔwɔ Kentampɔ me nso so mu Kumase a yɛka bom na ma adwuma no atrɛ ayɛ kɛseɛ mede mu nyinaa ase ɛde mu si twɛde apɔm ɔkyira mu na ɔntena ne nkyɛ obibi amakra wo Boku One TV.